Ngiyabingelela magogo, ngiyabingelela kulomnyaka lomusha 2025. Lo bingelela kwamdokotela Nyengelezo kanjengase Sibongo eSwatini kaNgwane enzaweni yaseSluthe. Welcome uSigodi emkhakhweni. Phase emphakathi lapha la inkosi lengiphethe sikhulu ngilando kwakho kanjengase bhuti lapha ekhaya. Makhehla ekhaya lapho ngigobe khona emadlangala ukithi impela lapha emkhakhweni esigodini sase welcome. Kodwa ngibuye ngiphinde futhi ngibeka amanzini for kuba se-center yelive laseSwatini. Makhehla madala mangamanzini ngisuke ngiphasa amastandi kamanzini noma mobakisi kanjengase ngiyathi ukuthi why ngilapha phasa amastanda. And then ke uma ngabe sesikuniketa ke lamajelatiya ke lamakhulu bese sisikuyise ekhaya le siyokunika lo msebenzi. Uma ubhadele cash sikuyisa ekhaya. Uma ubhadela kancane kancane uyaqala uthathe lo msebenzi. Ngiphethe isigubhu esandleni sami nasi isigubhu lesi kukhona sa 25,000 nesa 35,000 nesa 45,000. Leto ligubhu uyakwazi ukubhadala ngabo 5,000 mina ngiyadala 5,000 ukuniketa lesigubhu. Uhambe usebende mase ubona umehluko uloku ubhadala nawo ukubhadala mase ucedzile ke ukubhadala bese ke nathi sesenda indoda ekugcina nje khona into kumele standard ekugcina naso ucedza ukubhadala ngedeli payment yokugcina nje lesisuke sesitendile kanzi futhi uma lidlodi lithi tewethembekile usatocala siyakwentela nje lento ungacezi nekubhadala kuya ngokuthi sitshelwa kuthini ngawe thina mawuhleli lapha sinesihleli lapha lesuke sihleli khona. Sengisho ukuthi ke makhehla lesigubhu lesi uma ngabe ngisakha la ekhathi ngifaka imithi lethi ihlahla nemathambo nani engisuke kufaka la ekhathi ngendlela ukuthi uma kufika kuwe empilweni yakho ukushintshela impilo bese ngifaka le spirit lesitawenda ukuthi lento lengifaka la ekhathi iphakame isebenze ngendlela yakhona silawule la. Konke lokulenkwenda lapha bogogo ngikwenda lapha semadlodi umzaweni ensonzo nemguni. Makhehla amadalana wonke amadlodi okhanza ukuthi angembethe noma abembethe bonke abantu futhi emhlabeni. Sigubhu lesi bogogo lengisakhako angisiyo umuntu othanda into letilimadayo ngakhathi igubhu uthola ukuthi ekhaya masifikile uyakwazi ukuthi usebenzise semukele bonke abantu ekhaya. Kube bethu umuntu oshona kube bethu umuntu obhutsa alalwa kube bethu umuntu okuvaleka impilo yakhe ngiyathola sothethe lesigubhu kimi akuvaleka impilo yena noma ngomunye umuntu uma umupha imali uthethe umsebenzi la ekhaya losuke uthethe lo akumosheke lutho lwalomunye umuntu ngokuthi wena sonemandla lathite losuwalanzile kuphumelela. Uma nguniketa lo msebenzi kumele ukuthi utekimi ungajaki kakhulu. Manguniketa nje umsebenzi wa 25,000 na 35 na 45 kodwa ungakajaki kakhulu. Angeke kuze kuspeed njengokwa 100,000 lokhu quality imali lethu kuyaspeeda kuyakususa kule normali yokuphumelela usiphumelele nje noma uyaphumelela kodwa manje akufuneki ugijime kakhulu kuyagijima. Kukhona abantu abetana sebakujaka kakhulu manje ubona ulathi umuntu impilo yakhe ibupheke mhlambe 10 years 15 years 20 years 30 years 35 25 40 45 yabona 50 60 but sofuna isinto tendeke nje ngelifikile. Uma usemtimbeni lengisuke ngifaka wona bogogo uthi mawungena la emtimbeni wakho ucale ulwe nale mimoya yonke lesuke ilwa nawe anze kube ulayide uyaphambili. Noma nganguniketa kusiphi isigaba ngifaka tinto mangugeza ngisuke ngilwa nemimoya ngivula. Ngangukhothi sangisuke ngilwa nemimoya phindze futhi ngivula. Mangugqaba ngisuke ngilwa nemimoya phindze ngivula. Mangushuncisela ngisuke ngilwa nemimoya phindze ngivula. Mangufutha ngugquma ngustima ngisuke ngilwa nemimoya at the same time ngivula. Noma ngangiphi indlela ngisuke ngiyenda kuwo ngisuke ngilwa phindze ngivula ngoba ngathi ukuthi la ekuphileni uma ufika la ngiyaye ngibone ukuthi tikhala kangakanani empilweni yakho uvaleka nokuthakatheka kuhambe esigabeni esingakanani. Kwesinye isikhathi kuba bethu umsakazi dokula yabo ngenxa yemislen ndiza la moyeni yoshaya labanye leshaya bhuti wakho mhlawumbe ishama wakho ishama wakho kuyende ku-affecteke nawe. Uphila ne-chair le chair lophila nayo noma lo mkakho lophila naye bamshaya lemuva noma bayamshaya wena ulala naye noma le out yakho ulala naye ngenxa yokuthi yena uyashaywa le spirit esimshaya ko wena mawulala naye niyasherelana lo. So ke kumele ukuthi ngiclean mina la ngisuke ngilanda ehlukene kanene mhlawumbe waphunyelwa sisi noma skipha ngamabomu
kumele kusenkukline lo before ngikwendele ngibone before into ekuvulele lehle ngisuke nginika dona sigubhu ke lesibogogo lengikhuluma ngaso sengichazile ukuthi akufi umuntu lesigubhu lesinto lenhle ngaso uma ungasekho emhlabeni yakwathi kusishela umntwana wakho noma umkakho nomndodzi yakho ichubeka naso kushiyane ukuthi nina ukukhulumisana kwenu kuvuleleke kangakanani ukuthi angasala achubeka nemsebenzi kuye kudingeka ukuthi abuye naye simsethe umtimba wakhe uma mina ngingasekho ukhona umntwana wami uyosala achubeka anisida so ungabi nenkinga ukuthatha into kimi uthi ima ngasekho lo muntu awusala ngihlupha ngoba angitaki ukuthi ngumhliwa that's why it controller ngamadloti so that noma ngabe wena awusekho nabafuna ukukuthatha bakulahle lento ngiyakutshela ukuthi zoba wenda kanje bende kanje bakulahle and angimthanzi umuntu ofuna ukudala kimi atothatha imisebenzi le yetigubhu nemaphondo nani abe akufuneka uyifihle le ngoba kufika anytime ungafihli mtshele munye nje ukuthi la nginemsebenzi so noma ngathi ngifuna ukumonasela zami ukuvala ngeke kwami akuvaleki kwami mawuthi uyakuvala kushaya wena uyabona uma ngikunikele umsebenzi ubona ngathi lawo malanga kusiloni kusuke kunempi lenkulu lokulwa nayo lelwa nawe hayi ukuthi kusuke sekublocked no and mina mangunika umsebenzi ngiyawulandelela uyakhona ukuchubeka uchumane nami toti ukuthi kwendekani kanjani nje sendluleke esigujeni sibuye liphondweni uphondo logogo luhluke kancane kunesigubhu isigubhu uyasikhulumisa usitamatisi ekhathi usikhotha usidle uyasidla lesi khona singadliwa but angikhulumi ngaso namhla ngikhuluma ngalesi singadliwa lesiyana uphondo ke lona alidliwa lukhona futhi lolunye lolidliwayo kukhona lolungadliwa nesigubhu futhi khona ukuthi uqoqotise ukhulumise ukhothe nice neliphondo lolu lolungadliwa liphondo lusebenza ngeyalo indlela luphondo ke lwakhiwa ngoba luphondo lapho luyahlaba mose luphondo lusebenza kakhulu kuvula lulwa kakhulu luphondo nesigubhu siyadivikela siyalwa siyakuvikela siyadivikela naso sibanga sithebula bayathebula labo sathana bayathebula bakuthanze kabi ukuthebula bathanza phela labantu abanye ukusebenzisa imizila lesivuliwe imigwaqo lesivuliwe khona tinyanga etinemkhulu bekusebenzisa imigwaqo lesivuliwe tiyakwathi nethi suke titelati tozama ukuzivala kwanathi bosu uyambuza lo muntu uyosebenzisa le nto le chazi ngingathwalisa abantu besonto khona kuthebula mina uyahlanya kanti phela ngayindeke lento le mina nginyathe impondo simanke bene bafana boshaya labayi sengisho ukuthi ke makhehla loluphondo ke luphondo ke lona sigubhu usifaka something nje ledliwako ngiye ngachaza phambilini luphondo lalo ama price 25 35 45 50 60 luphondo ke nalo lwenela indlela lona ke awuludli lokuqala kwesinye isikhathi kushana ukuthi uthethe ini kuqala yabona mangabe uthethe isigubhu bese ubiya ngeliphondo kulandzela liphondo lolu ungasadliwa kodwa uma uqala ngeliphondo kumele uqale ngalolu lidliwako so ngalandzela ke ngalolu ungadliwa nemasigubhu kuyashiyana masufuna kube mbili ngoba phela leti ntoti bantu leti tisebenza njengabantu sifaka mina ngifaka spirit la ikhathi ukuthi kusebenza and ngikhona bogogo kuchaza ngoba labanye bayathi ngichaze ukuthi ngathi igubhu ngokuhlona wathi cha mina bogogo ngichaza ngokwala khaya ngeke ngikhona ukuchaza ngokulethi inyanga ngoba tino letakwa ngendlela ehlukahlukene uyabona nje kuthiwa kukholo kwakho kulale nebantu lokunye kwakho kulale nebantu mina ngitaki lethi into leto mina masingathi nje ukugquma sengidlulela liphondweni singene ku contract mina i-contract yami ihlukile ayifane yalabanye abantu mina nangabe i-contract yami nje ngiyifakile ukuthi siyiniketa iminyaka lethide masinikete 5 years kufuna ukuthi udwe neminyaka lesonto uyidisconnecta uchubeke ngaletinye izinto leti ngasiye ama contract ukuze kube right akupheli lutho nejike emandla e-contract phela i-contract i-powerful kwendlela tonke ethwala lokujeka emagcinisa contract nje i-powerful kakhulu ishesha kakhulu tonke powerful but uyathi na ukuthi kunemoto ya billion amamiliyoni ngekushana kwakhona ama 100
1000 yabo. So amandla akhona awafanani, performance yakhona ayifani. Tinjalo ke tithwalo lesilele ngitendaba umndela ekhaya ngidokotela ngizo njanga sesibongo esiwathi ngangwane kulele Nkosi Mshado wesithathu 3. Makhehla ke sengisho ukuthi ke bogogo cha. Ngiloko nje contract ing100,000 mawuyifuna udala 50,000 yona ke mhlambe ilungela umuntu othi yena uyaba nemali efika ku50,000 la ngeda na incash afika ibeke bese simendela contract suyakwazi nawe ukuthi cha indoda yakho mawuthi vele sheshe lithi sharp ubese awusakhohlwa idate yokuyi-disconnecta kungako sinemalokhu ungana sinebhuku lapha siyayisibhala ukuthi bani wayithatha nini phela nini inombolo ngendlela ukuthi ngikukhumbule ukuthi indoda iyaphela next year kuyi-disconnect bese kumuntu-ke evebunanzi akasafuni ukuthi oyi-disconnecta uva ngazuthi ingcono kwentekayo kanti phela impilo ukuthi uphumelele uphile kuse kufika ilanga laNkulunkulu lakubekela lona ungagcini sothatha amajalatiya lamakhulu lapha nasesiwaphethe ngoba ngabe ngikukhohlise mangabe sesijula siyajula sijule lokujula vele lokuhambisana nokujula makhehla ngeja ngiyathanda kusebenzisa leti ntombi leti kahle nje leti polite mawuthola so ukhathele wena so ufuna into manje isuka ngihlale hayi ngithi into lekhuluma ngoba makutshela ukuthi into isipowerful ngathi siyakhuluma ngidentshela kwangithi esikhathi sekudlala indlela ekukhuluma ukuthi into ekhaya nokuthi ubone something lesilwane usukutshela ngawo ukuthi hayi ubona ini nayo indlela ukubona nekubona ama actions mhlambe ake kube kusele ngisithi ububeke manje ngelithiwa la ubakhanze ehlile that's the action ubeke inkantini la ikhanze ehlile ngiyona ndlela leyo ukubona ukuthi ikhondo lekhona ulayide makhandlela kwesinye isikhathi wakhanze sathi ivuthela ngiyona ndlela leyo nje lo ngabona ngayo ukuthi udawuvimba ukuthi hey manje silambile kunjani andike lonke lo hlobo lethwalo locabanga lothi khona lo datiko lokuheva ngathi othi khona lethwa nje lokuheva ngathi othi khona nothi tonke but iyefika ku10 lethi khona la ngoba kuningi lesikwadiko lesingakwenza inana lesikubukela nje ushiya lo khona lo ngiloko makhehla Nkosi yami nami yakhona emaboys lapha bafanele bafishane bayatholakala labangalalila muntu ngoba ningabothi jealousy laba busy baya controls la ku social media YouTube TikTok Facebook any platform ditshela ukuthi ilife yethu sonke leyo noma ilife yethu indoda yethu sonke thola yethu sonke sinika dona uba nje bachaza umuntu asingithela uexperience lokho hey my boys ithanda sexy hey my boys no nemanga man ngulawa akho lo wathathela wena noma lo wakhako akusiwo kwethu sonke nje ukuthi nosheyele ngakunikona lengafike ilale nemuntu hayi ayisebenzi kanje so choose my kettle bogogo isinombolo +26876342733 swathi ngangwana udokotela njengelesi uphondo lufika lulusha lunje noma lugabe ebuhlalu luhlale ligcine selunje kuyasetshenzwa phela mawusebenza phela ngeke uhlale nje umonyozela isigubhu sisuka sinje kuhambe isikhathi sigcine sesinje emntana edlozi thokozani makhehla siyabonga.